Indoda nendoda iney'nqumo zayo nami zami iy'nqumo zihlukile. Kukuwena ukuthi angijoyina, ungijoyina. Uma uhambisana nami, danke. Uma ungahambisani nami, fuck off. Sikhathele manje ukuthi silwe ngempela, silwe nabantu abakude. Yeah. Kwesinye isikhathi kanti sibulawa abantu abaseduzane. Abantu abakude siyadinga ukulwa nabo uma beme endleleni yethu. Kodwa singakhohlwa futhi nayilaba. Laba seduzane. Uyabona mfowethu ngizokutshela nje. Yeah. Njengamanje sinenkinga yokuthukwa kweyikhulu, ukuthukwa kwabaholi, ukuthukwa kwamakhosi, ukuthukwa kwabantu abanegama emphakathini elikhulu abahlonishwayo. Bathukwa ngabantu abakhuluma isiZulu. Yeah. Wakwalibona iNigeria kuthukwa iSilo. Yeah. Wakwalibona iNigeria lihlekisa ngeSitela. Wakwalibona iNigeria lithuka uShembe. Izona inkinga zilezo ke ngikhuluma ngazo mina ngingumthandeni. Amazwi ami la njengendoda, indoda nendoda iney'nqumo zayo nami zami iy'nqumo zihlukile. Kukuwena ukuthi angijoyina, ungijoyina. Uma uhambisana nami, danke. Uma ungahambisani nami, fuck off. Lakhuluma igcomo elisha belikhuluma kwinhlaka production enye ama-channel umthandeni emsaka kakhulu le imphethe kahle ngithuta right ngikhuluma nama-interviews so umthandeni mayela usuke usendaweni right ngoba siyasithola nokuthi izinto ayivezayo izinto ey'suke zijulile ukhuluma akhululeke right ukhuluma izinto ey'hlaniphile umthandeni lapha izinto ey'nomqondo izinto eyichaza kabanzi ngama-challenges esibhekane nawo kodwa-ke ublende iy'nkulumo ey'ningi umthandeni ngesikhathi esisodwa ublende inkulumo yezinto ezenzakalayo abangafuni ukuba open interview ayiphelele ngikhuluma le clip ngendlela enganastenda ngayo base-ke eyablenda ukuthi na iy'nkinga esinazo ziningi and iy'nkinga ey'khona zenziwa abantu abaseduzane including ukuthiwa kwamakhosi ukuthiwa abaholi lapha e-South Africa futhi ukuthiwa abaholi uthola ukuthi kwabantu njengoba singabantu nje sinabaholi esibukela kubona esibahloniphayo kodwa tholakala bechashwa ngenhlamba mihla namalanga so yikho lokhu kwakuvezayo nakhuluma ngakho wathi lento ekude umelulwe nayo kodwa-ke nela eduze kwakho so lento-ke esiyenza ukuthi manje-ke simuveke away from lento-ke akhuluma ngayo singene kulento le eyenzakalayo obani lento kuthiwa inabantu bokufika ifa abantu bokufika siyazi abantu bayichazile siyazi abantu bavezile imbono yabo ukuthi bona bathini ngalokho nanokuthi ina mhlawumbe bezama ukuthini uma echaza kwakukhulumayo ibe yinhle inkulumo yakhe ngeke sikubalekele lokho however abaculi ama-celebrity osomabhizinisi lento enisuke niyilwela nina abantu base-South Africa abayithandi abaculi abahambela amazwe abaculi ababhenefithayo abayifuni leyo nto leyo abaculi bamaskandi bonke laba abadumile laba abanembali ethize bonke lento yokuthi kuliwe abayingeni bayingene futhi ngoba iyabaphazamisa kuphi ebhizinisini labo bona bayacula bona bahlanganisa abantu abahlukanisa abantu bona bafuna abantu bebe united you understand bahambela amazwe bayabathanda kulamanye amazwe osomabhizinisi bakulowo mazwe lawa bayabathanda because bayabaqasha babafone bebabhukhe uma kunemicimbi nje ebalulekile bayaya nakoSwazini nako kuphi Zimbabwe bayaya nakwamanye amazwe without oZimbabwe baya koZambia yabona bayoperform so lento iyabashaya when it comes to izinto ey'fana lezi so uma kumuntu ekhuluma-ke kubalulekile ukuthi akhulume bese eprotecta-ke i-brand yakhe ngendlela eqashile sinale nkinga ekhona-ke la e-South Africa abantu abasemandleni abantu abane-voice abantu okuyibona okumele ngabe baya-understanda ubuhlungu abantu abadlula kubona it seems as if ba-understanda only 5% ukuthi kumele vele abantu abangafuni behambe e-South Africa kumele vele abantu uma benze wrong beboshwe kodwa bese faka kodwa bese befana into okuthiwa i-what aboutism kunale disease le kunale chronic disease kunale sifo lesesingathi sokuthi-ke what about yabona njalo uma kukhonjini bese kuthiwa ingani yabo masithi drugs ingani naba-South Africa bawadayisa ama-drugs hhayi kuthiwa bayahlongola benza lokhu nalokhu ingani aba-South Africa amadoda akhona yabona ungathandana nabantu okufika ananesinika imali kunale what aboutism nithini ngalokhu nithini ngalokhu so yiyo into engiyibonayo le iqhaweke lapha umthandeni emhlambeni usafara kuleyo nto leyo iyisifo leyo nto leyo ukuthi yena abantu abangama-celebrate abantu abasemihlweni abantu
lento ayifuni ukuklikha kubona ayifuni ukuklikha yabona lento ukuthi na bayafuna ukwamukela iyabahlula ngempela but angeke bamukele cause abekho in touch ne reality inhluphe abasayazi baneminyaka baba kulesi stage abakuyona abanye more than 10 years umuntu ephile lapha ehlala khona akahlala umuntu elokishini akahlala umuntu ashode ngamanzi ashode ngogesi ashode ngomsebenzi umuntu avuke ngo4 ayongena emsebenzini uyozafika endlini ngo8 abayazi yonke lonto leyo umuntu osebenzela 150 esenze 100 rand they don't know that bona babona ukuthi nje hayi Africa akuhlangane ini so that's where the problem is nibona ama celebrity amaningi engafuni ukuvela ileyo nto leyo but because abacula abathize bayathanda ukubonisa abalandeli babo bakwamanye amazwe ukuthi no lento ahlahle asiyisupport ngalendlela ukuthi kumele ibe kanje siyisupporta igcina la inkinga ke ilapho and labantu banezibonza kunabantu abaxhasayo kunabantu ababanika izimali kumele bekhulume ngalento yabona amabhizinisi awakhethi ukuthi ungakuphi amatekisi omasingcwabisane izitolo yini ibusiness ifaka wonke umuntu ungangaphandle noma usiwa ngaphandle ibusiness isebenza ngemali so kumele behambe beprotect lento yabo I understand abantu ukuthi bangayikhuluma lento obviously umuntu uzoba nenkinga I understand abantu bezokuyimukela kahle vele abantu bekumukela kahle bethi bekhala ebese ke wena uphuma uthi short left yabona vele abantu abayi-middle class eSouth Africa abanathi baphila kwi-bracket ethize maybe abantu engathini abantu mhlawumbe maybe 40,000 upward kuyali iningi labo not bonke maybe 40,000 upward abaningi abayibona into okukhala ngayo because ayiba-affect lento lo muntu uhlala kwakhe ney'ngane zakhe nomuntu wakhe baphuma into aye-absa umuntu uya e-Standard Bank umuntu uya ekhampanini enkulu lento le akayazi ukulinda itekisi nayo yonke lento ahujwe onyawo befuna ukumbamba inkunzi lento akayazi yonke lento lento yabona ukudelelwa ama-customer ama ezothenga lapho ukusebenza khona ekuxhaphaza abayazi yonke lento so lento le lobu-unite abahle bememezela abantu into engekho yabona it's a myth so I do understand i-point kaMthandeni I do understand indlela beya ngayo but angeke sikuphike ukuthi inkinga ikhona and uma abantu sebelapha phezulu bane-problem yokwamukela ukuthi abantu into ethize abayifuni and abayifuni ngempela ama-South Africans angeke ashintshe lapho ame khona azoqhubeka ala but siyabonga ukuthi yena uMthandeni akuvezayo ukuthi yena ucabangani but noma inkulumo icashile noma abantu bangazama ukuyidefend iyabonakala ukuthi ithini abantu angeke benaka abantu baseduzane uma inkinga bayibona izongena ekhaya inkinga whether siney'nkinga zethu inkinga leyana siqale sidile ngayo siyiphushele ngaphandle ebese siyaqhubeka ney'nkinga zethu asikwazi ukuthi silungise iy'nkinga zethu kunenkinga okungafanele ibe la leyo nkinga leyo kumele ixoshwe ihambe iyele kude ilokho okwenzakalayo whether kunabantu abathuka amakhosi abenza labo kuzobhekana nabo kodwa laba abaye besishayise ngomoya kubona ngathi izwe lilungiseka kanjani injalo indaba engenza ukuthi ngibonge ithuba isiyodumnoza khona la kwi-channel le tofaka ukuthi TV